Ja, dan zaten we terug hier. Schöne Nacht alle Jent, schöne Dag voor jou. Jack Reimer, Frank Thiessen, wir reden über das Thema von Grult Junt Nich. Über uns Plautdietsch Volk, von wo wir gekommen sind. Wir haben von 10 bis 12 Botschaften. Wird fein sein, wenn die alle anhören dürfen. Wir reden über uns Gemeinschaft, uns Plautdietsch Volk, die Gemeinschaft mit dem Judenvolk. Wo verstehen wir die Offenbarung? Was ist der Herr jetzt von da für uns? Von wo sind wir gekommen? So ja, hört ihr an und lass der Herr jetzt dahin schaffen. Wir reden nu wieder von wir een vijf video abgeben. Dan wordt er davon dat de engel worden met een vlag of met een grote loker of met wat allemaal dat afkrijgt. Je meent, de engel worden naar ram komen en alle mensen ram vliegen en naar hemel. Dan die gelegenheid geven dat wanneer zich weer wel naar God rijden. Is dat wat uitgedacht of is dat een openbaring baan? Dat is openbaring kapitel 14. Geloof ik. En dat is de 6e vers, maar de 8e vers, geloof ik, wie het van dat redt. So du wordt nog veel tijd zijn en nodig. Ja, so du was zei, openbaring 14 vers 6. Ik geloof het is vers 6. Wie het van redt van ja. de engel, wat nog waar, wat even. Ik wil hier beste lezen op Deutsch. Dat is bloß de idee davon, ons Ziel ist mit dieser Botschaft, ein von unseren Zielen ist, wie Jesus zu Wochen zu seinen Jüngern auch gesagt, Grult Junt Nich. Nehmt an dem Heiligen Yes. En deze Welt hat je Angst, aber sieht je Trost, ich habe die Welt überwunden. Jesus sagt, en de Thema ist Grult Junt Nich. De Thema ist, die Dinge, die in Offenbarung geschrieben sind nicht geschrieben um uns an Ängste. Die sind geschrieben, Grult Junt Nich. Dat is wat die geschreven zijn. Dan zag ik, en dit is ziemlich zeggen, nur die Entdeckung. So stellt ihn vor, dat de Tjoik is de Chas gefahren. En er zijn mensen hängen gebleven, wat jedenfalls de eerste Schap gemist had. En dat passiert nog veel op deze Erde, hängen aan. Dann sagt er hier in Offenbarung 14 Vers 6, sagt er, dann sah ich nach ein Engel mitten durch den Himmel fliegen, der hat ein ewiges Evangelium. Die zu predigen, die auf der Erde wohnen, dort ist alle Menschen von alle Völker, Rosen, Stamm und Sprachen und Seelen mit lauter Stimmen, fürcht Gott und gebt an die Ehe, wird seine Zeit erreichen als gekommen. Und bet denen an, die Himmel und Erde und Meer en Waterwahlen gemacht hat. So, antes machen wir angehängt, dass wenn die Kirche wahr ist, dann ist der Heilige Geist auch wahr und dann wird keiner sich mal keine betieren. Well, ich weiß nicht gleich, was ich dazu sagen will. Aber was ich weiß ist das sagt in der Offenbarung, dass wenn es nicht wird sein geben, dass der Heilige Geist die Menschen nicht mal Wort anreden, dann wird daarna een engel komen, dan wordt daarna een engel komen met grote lokers en grote dakens en die worden ganz van ene kant helemaal bij de andere kant helemaal vliegen. En dat wordt er zo opgeschreven zijn op zo'n spraak dat alle volken en alle tongen en alle landen dat worden kunnen verstaan dat die gaan naar een leggen. Dit meint dat God wordt geen mens moedwaardig en geen mens onverhofs en een haalkleder eeuwig. Wat God gaat wiet red, om alle mensen in Gelegenheid geven, even die wat zijn hingebleven van de Entdeckung, dat wanneer die nach worden in Gelegenheid wel had, die worden alle in Gelegenheid krijgen, wat China onverhofs, dat wat China durven, onverhofs, dat verblijft op eenmaal afschuldig in een haal onlanden. Zijn jaftekaj. We gaan alle in Gelegenheid. So, omdat jetzt ik dit vandaag dit te verstaan. De ganze Thema jetzt wir wollen uns nicht vom Heiligen Geist grübeln. Wir wollen uns nicht von Gott grübeln. Wir wollen nicht Angst haben auf der letzten Zeit. Wir wollen nicht Angst haben, das Offenbarungsbuch aufzumachen und das so zu lesen, als das ist. Und dann wieder? Hast du doch mal heute sagen, was von Offenbarung oder von der ganzen Geschichte? Ich glaube, ja, es ist Offenbarung, Kapitel 1, Vers 3.
Du sagst, dass wir sind gesehnt, wenn wir Offenbarung lesen dann. Ah ja. Dat is een boek, wat God zegt, dat is het einzige boek in de Bijbel, waar het krijgt en dat boek geschreven is. Wanneer je dit boek lezen, dan krijg je nog een grotere zin. Ah ja. Dat zal niet een boek zijn wat we ons van Grult doen. Er zijn some dingen opgeschreven wat zeer schädlich laten, maar dat is wat we nu in deze tijd, dat zo wichtig is, dat we God zijn leven aannemen, dat we met amtop gemeenschap hebben, dat we sogar vriend worden zijn met Jezus, met God, met Heer Jezus. Wil zoals we van reden dat is wie onze lampen voor oil had, dat we, wenn we willen je was, dat reit zijn, wanneer hij komt. Dat we dat niet direct doen moeten. In der Einsteig sag ich hier, dir jetzt mal irgendwas von, dass du hast irgendwas, dass das erste Part von Offenbarung jetzt sich am den Zeug, dann machst du den Zeug doch nicht mehr. Dann sind da lange Kapitel, wo er redet zu den Menschen, die da hängen geblieben sind, gerade support das jüdische Volk, nicht? Ja. Und dann noch einmal kommt der Zeug, war er deel. Dan moet iemand van dat dat zei we Offenbarung abgeschreven was, dat helpt uns ook nog te verstaan. En hier komen we terug op mijn eerste vraag. Want wie niet daarheen zijn, wil God met Israël schaffen dat, met het Judenvolk schaffen dat, want de Zeug dat bloos te huilen heeft, dat nu bloos de Zeug eeuwig gebleven. En man wie met die, we hadden eerst dat klaargesteld, dat je gedanken gelezen, dat bloos de Zeug eeuwig gebleven is, dat we zoetens gedanken gelezen. En man wie met die zoetens schul gedanken gelezen, dat Offenbarung lezen dan wo we de man ganz draußen verbiestert wird, dann sind die Kapitels, wat te ons, dan is het ganze Offenbarung alle aan de Zeug aangedreht, oder alle aan ons aangedreht, dann wo we de man ganz verbiestert. Stimmt das? Dat stimmt. Okay, nu sagen wir ein was du davon setzt, wie ist die Aufteilung, was jetzt sich dort wird, rettet die Zeug, wann er die da schäfte, dass er das ewig bleibende Volk redet, und wann er kommt der Zeug war am Betrag in Offenbarung. Wenn wir checken in Kapitel 1, wie ist das hier, das ist Vers. In Kapitel 1 redet van dat er zijn 7 lampen Ja. op de eerd, wie Jezus zich maakt jat. En die 7 lampen zegt het als de Zeug. Ja. Wanneer we lezen in Kapitel 4, door zegt het op dat, wanneer we lezen dat, in vers 5 geloof ik is het. Du sagst, diezelfde lampen zijn im Himmel. Dat is het woord kapitel 2 en 3, geeft ons het beeld van de Zeug. Van wat Jezus ons de Heer Jezus schenken deed. 40 dagen nu, wat hij van dood opgewakken werd. Ja. Van dan, wat hier het zegt, dat die lampen im Himmel aankomen. Dat is wanneer Jezus wat terugkomt voor de Zeug. En dat is in de vierde kapitel, de 5e vers is dat. So kapitel 2 en 3 is nur de Zeug geschreven. Van door wieder redet waren naar Israël. So du wirst Verständnis haben von da, dass wenn die Zeug ist wahr ist, die 7 Lampen, die 7 Lampen staan da, wenn die dort ist wahr ist, dann auf einmal das, was Johannes da sieht in Offenbarung, dann sieht er dort, was immer geblieben ist, was wahrscheinlich das Judenvolk ist, was sich noch nicht auf den Messias gedreht hat, fertig. Da was hängen geblieben ist. Und dann redet er hauptsächlich dort, was hängen geblieben ist, das ewige Port. Dat is recht. En dan wanneer wie als dat waar wat de laatste val zal je Himmel weer alle gläubige Volken, alle gläubige Juden zijn, wie is dat? Dat vangt in
Kapitel 21 war da an. Vielleicht laatste Part von der 20 vielleicht auch al. Dort meeste van de openbaring als geschreven waren voor de Juden. Ja. Aber ganz ten laatst, du sagt het nach ons in Bestje van wat zijn, wanneer 1000 jaar is voorbij zijn. Ah ja. Wird am Himmel wat zijn. Dat is de 21. en de 22. Kapitel. En dan heeft het door ergens wat van dat de 12 stammen Israël als de foundation oder de vierte en dan had die 12 apostel. Als dat niet het kleinste beeld van dat op één dag, op één openbaring, want dat is alle voor de eerste, want de kerk is voorbij is, de kerk is weg. En Jezus is teruggekomen de eerdere jaren. En daarom hing het eng. Daar is dat wat te verstaan dat door zijn Israël en de kerk bedhoop, of ziet wie ziet, of tegelijk vergaat als wat de laatste val zal je eeuwige hemel maken daar. Dat is wat de zaai was. Ja, dat is rijk. Ik geloof dat zijn de vierde van de hemel, wie de noemen zijn van de 12. Ja, dat zijn kapitel 21 van vers 10 tot vers 14. Toen reed het van dat de foundation, wat heeft de nummers van de 12, van Jezus zijn de 12 disciples, en de vierde heeft de nummers van de... Is dat mijn eenmaal de schrift staat? 21 vers 10 tot vers 14. Openbaring 21 vers 10. En hij droeg mij en jes weg op een grote hoge berg op en wees mij de grote stad, dat heel Jeruzalem, en die van God in dem Himmel raufkwam. Die van God uit dem Himmel raufkwam. Die wir da von Gott seine Herrlichkeit in Lesebereichen steht. Ja. En legt wie so aus in allerdieste dagste Jaspiestein. Ah, dat is een interessant woord. Die had een grote hoge wand met 12 putten en die 12 putten 12 engelen en op de putten werden de 12 stammen van Israël nomen opgeschreven. Daar werden 3 putten aan de oostenzijde en 3 aan de noordenzijde en 3 aan de westenzijde. De wand op de stad had 12 grondstenen en op de stenen werden dat lam zijn 12 apostelen nomen opgeschreven. En dat is wat ik hier zeggen wil, weer dat ganze buurmateriaal, dat ganze doorzijn van dat laatste nieuw Jeruzalem, van wat we hier reden van de eeuwige valzalige hemel, dat we moeten dat toestaan dat de 12 stammen Israël en de 12 apostelen noemen wat zich jet aan de Nieuw-testamentelijke kerk, dat die zijn de beide ziet bij ziet en de valzalige hemel. Zodat we moeten eigenlijk verstaan dat wat we verstaan hebben van Openbaring 2 vers 9 en 3 vers 9, dat de gedanken gelezen dat de kerk zich alle profetieën toeschrijft wat op het Joodse volk is, dat de gedanken gelezen dat we als de kerk hadden de Joden, dat we ons hebben vertuigd met de Joden niet, dat een zotens schuld is en een zotens gedanken gelezen, dat moeten we meest toestaan wilt, dat als klaar te zijn, dat om één dag, dan zijn dat beides dingen wat God uitgewild heeft, dat zijn beides zeer diepe dingen, dat zijn beides dingen wat en God zijn ook zeer wichtig zijn. Dat zijn 2 verschillende dingen, maar die landen beide aan, hingen am valzalige hemel. En zo, nou helemaal waar het kort bij 3 voeten hier en zei, dat ons thema is van daar, weer van daar, wat geloof je?
wie ist die Entwicklung? Wenn Wort habe ich auf einmal was falsch zu hören gekriegt, dass wir glauben auf einmal, dass die Rettung ist auch hinter uns und dass diesen Jahr direkt ist hinter uns. Und mit dit seine Trachterstelle und mit hiervon reden, als an so Hopninj hier, dass wir wel tegen alle nach wahr sei, mag je nou van Openbaring mal op en check de naam en lees de durch. En du hast von da sehr viel Striken zank über einer glaubt so, der andere glaubt so, einer weet dit genau, andere weet dat genau, en mijn aanspraak is van da dit. Mag je niet irgendwo op. Schau von den Dingen, was da sagt, dass einer glaubt so und der andere glaubt so, weet je wat? Das ist die Möglichkeit von, die beide reich sind. Aber das ist nicht im Grill. Lest die Offenbarung mit einem offenen Hart, mit einem scharfen Hart. Lest die fucking ever. Die wollen gesehen sein da der. Aber Grult Junt Nich. Noch einmal hier, Thiessen. Mit dieser Botschaft sind wir nu zu eng. Direkt subscribe hier auf YouTube. Fängt uns auf WhatsApp oder auf Facebook. Schreibt uns an E-Mail. Laat ons weten wat je dit gaat, wat je veel hebben deze boodschappen. We zijn werkteam hier bij uittussen, maar van reden. Wat de Heilige Jezus schafft aan ons leven en aan jullie leven. Laat ons weten.